Velkommen til Talent 0. Jeg er Peter Olbæk, og ved du hvad? Børn, det er bare noget pis, helt ærligt. Hvad fanden gider at se på børn? Hvor er noget børnearbejde? Sådan der. I'm Michael Jackson, and I love kids. I love balance dances. Jeg synes bare det der, den mindre øje der, han er fandme bøsse. And he's a kid. And he's gay. That's even better. So exciting. I still think it's good and it's gay. You are Danish, my friend. Oh my God, he's a noob. He's a noob. Attractive. Oh my God. Oh my God. Please don't fall down, my dear. Cookies. Se, nu er jeg dum for mig selv. Nej, det er lidt sygt. Oh my God. It's like 20 meters to hell. No. Oh my God. Yes. Please do something else. You only got I knew that. Jeg hygger med mig selv. Stop. I'll stop. I think you're a very, very attractive man, young man. And you got a very good smile. And I love it. Please continue that way. I'll give you a videre, as they call it. Hvad? Jeg synes simpelthen, det sidste om lykker. Fandme, hvor mange gange har du ikke lige at falde ned i din klamme homo, mand? Vi har de børn, der er homo, hvor klamt er det lige, så kommer du der, så kommer du der, så kan du blive, så kommer du blive. Homo. Hvor fanden er det der falde med det, hun er op igen? It sounds like Det er nej for mig, nej for mig, nej for mig. Det går fandme ikke videre. homosexual. Peter Olbæk, når man vil optræde, så skal man optræde. Så skal være med optræde. Der er I've ikke noget at se på learned det. a very new word Undtagen of andre Peter pølser, Olbæk. andre pølser. And it's called Ranme. I don't know what it sounds like. I think it's I love you.